Au leo tonu mai tapu soa senele mo le Talanoaga mai le vaenga o le business hub le nei tae au talofa soifua manuia tapu soa nei tae au soifua manuia tolonga taua ia po lau talenga fasoalo le nei vaenga o le tae au ma le ofisa mamalu nei ma lo lava le usuai ia fatalofa tu fo ile mamalu lo maua mai le nei vaenga o le tatou polkalame mai faalo alo faafetai e lo mo muer ko ofisa la gara ile ngal ma ko ofisa ba penga mala isi ofisa ia ua kailo fo i camp la fa ia leo ia ora pena ele ka ola ma ko se camp tinga i ova inga le atua ia mal po akoa ia ka mo inga over ke su ko lisi walu la ko aiga so e lo kimpi mal pe ia malo fo nga ru e la auto ofisa ia le auto e o le faita wasona tato o le lo fa mo le fo ia la fa tu le no to e fa manino ni so vai na si the fia mo le tato trade village le fo fa mo moli malo fa so alo ia e pei o le faftai ai pea ale au nanga nei al tatou wala leo ona e longo puia li ai pea le to atele ma le mamalu al tatou watunu wale ngata al tatou watunu ia tatou fe fata wa inga masani ma fofuanga fo e fata wa inga le afa atino le tatou loto ale lau mua le kolisio malo fo ia e fa pea ia ai la to wale afa atino ina nei fa moe e ona ta watu staimi o sola ia wa la talata la vale lua se lau ia fa inga le mamalu o sui o tatou malo nei o Samoa o lo faia ia fai valo filima ia tina o pisinisi la iti fi o lolo ma fa pena fa atasi ai ma au nanga po services ese e fe la ta ia la tau au nanga ia tatou fa atinonga tai pe o le tatou commercial banks ese ona o le whaanga inga o EFTPOS ma mea whapena a wale atulanga i tatou malo wa malanga mai ona o le tatou whonotanga ia ma le wha moe lava la lea pe ona ta oto mai ia e a mata tu lava le aso lua e tau le aso to ona i o le vai aso fou le nei wha moe i le kolisi lava leo malo fou le sia mea fia whamanatu watu ona to te leo tangata whai mai ia le whaia sau accreditation le sau ID le mwhaila no o ulu whale tutonu o te whamanatu watu pea le mamalo le atu nuu ia e tatala le nei awa noa tau te mai moa ai ia mtau whilo ai fo inisi o malo le ana o malo i o mai whanotanga e pei e tele alo la tau taimi tono whale whono ese ia ele mwhain tatou whilo ai atu iai ia ona o ele intato accreditation a malo a fau le eo mai e whaataua ia mamau ai fo lava noa wa le ua fuli whaasolo atua ele se ulu fale de le atulanga e ala i pasi e pionta o ele isi vaenga ia mal fa moe a polokala me uma e a mata tu lava le valu le tai ao yaso ta itasi le amata tu le aso lua se ia tau le aso to nai ai uma i le valu i le po vanga na le aso falaile e uma i le se fulu le po ona o le aso falaile le fa moe o le a fai le tato fashion shows for fashion houses is fulu lima ia ila tau ia lo fai ale matata o su inga me fale ofu ese ia se faali fo isi kai lima me ese ia sa showcase mai le asolua e tau la so tofi ia ona fa ilo lo le o tu langa le fainga fo el matata le au vaenga fata se ila ma au siva o le afa fia ai e vary fo ia le proclame o nava yaso o le isi me ta ua la valtato walo fai ngoa o le Chokam Trade Village o se no foanga fo ila le e mapu atu uma ia tangata fono ale ua tala ma lava no tato atu nu ia e moli mauina i whata wa inga whapisinis ai pe o le autua ia moli mātou ofisa ai mai seo Samoa atoa ua whaamanatu ina ai le aso whanau o le tatou ofisa ua atoa ai lona tolu sifulu tausanga talu o nei lalo pea o le whaamalmalunga le tatou malo New Zealand le e pe on toi whamanatu atu pea o le aso ngafua ia o tatou ia tatou clients ia la talata le lua se lau tatou i o umalik loto a malua fou po o le itu la lua tolu te taimi ala uli whapena i le aso ngafua ono le taimi nau a matanta pena tu fo ia fale ia si vaenga le nga fan vaenga le whatu langa lau ia ma whaasino atu loa le mea tu wailau oe puf e seki ai
Ia wala malama fale tu pe ia me tu wailanga pe tu kona la to al faingo fie ona fe malanga I malo matanga tai vaenga lea ai ole sauninga atoa ia lono winga mo tātou ia tape na le nei marketi ia la usu atu lo ile asolua fakulanga maseki akokoa manatua ole lau male no foa ia na o tape na ele ofisa malalo le fale kapolengi ia fale ia ole sao le na tātou polkala menei e pe ona ia ile fa moe ai o ia ma au tape nanga ia mai au tamai fata na ia mo le fata ita inga le vaenga o fale ofu ia lea ia stus fo ia fa lava e fa finga va kunge ka mai mangoa e fa showcase le ia tulanga tatou la ia e o fa lau fa mea tau ma fa mana ia fa nei va no la langa le lau pola me va penga very finga le va ai tangata pe atu e mai moa ia tu la tatou fina ngalo le live me media ese va ai mai ia la ka lau ngiu le fo umana fa lau tala va ngale fa tau niu mana foi e fa felan lan va ai le fa ingo tatou niu o niu o umana o niu lai mai le pulu popo ia keu fa le fo ngale ia mai fa me le ia lo ai o le niu le e o ma wai le ia tatou ma fa le o se fa tawa inga wa tatou faali atuai a tatou fainga fa pisinisi isi tangata ese ole mai moaina ai le ngata foi al mea le tfa toi foi le ava no mo mai tia onga ona ole ma faina la tou va ai o fainga ia ma wa pe pisinisi ia mo Michael to small medium enterprises ia eu que fa kua fa se fa na wa onga le vanga le economics ia le foi la to va ai le networking la ngole fe so ta ia mata to banks wa le nga okut se le na oloa ia e fo ima au nanga services pe ta ko va nga ia fa ia le recycling ole ia o va nga ia readings matu se fa tau o accounting firms ia o va nga ia fa tau ia au nanga ia pe yo laptops telefoni me fa pena pe o le mixture ese lea i o le tatou au whaatau mea mata ma le au whai whatoanga ese ia whaatau lato tau talo au whai mea whapena me whengai maa ngai ai mo lea tūlanga se isu iai fo isi tau mawhai tatou umu e whai asa ia wa le loka le asko o ngā ili kao le valu ia whaakau ai fo i o ko ngā i malu au wa le anga ako le asa ia me whakau so o isi mea le whaatau e sa fo i sila i wa le la ese le ngā tau polu atoa manono ia fo isi on sui au ai ia a tatou mai sala fai mana ia e mo ia fai so o ia market trade fair tatou officer ia e peina o tatou ia e mana ia nei vaenga o leo fefilo ia pe ona utau e fo in tatou sotoa o i pe o lau ngausi mea tau lima to ke lau mana ia so le fo i o le a mix ai ma ese ile maftanga e pe o le mai ai ma tatou wa onga pe o tatou le ulu moenga School of Fine Arts ia leo le a tatou fefilo i fatasi ai ia mai le se polo kalame e whaianga whatawa inga pe on ta ua le aso lua ia e umalole tala ina loa ia whaile saunoanga le tatou minista o pisinisi ia whai fo i le saunoanga sami aloa ia aila se whanau le tatou ofisa tolu sifulu tau sangatalu ona lango pe mva alua New Zealand ile atina e pisinisi la IT Samoa ia o nga fai loa leo le tatou live demonstrations mo a tatou fai valo filima pe o siapo o le ngausinga o tau mafa Samoa la langa ino mea la langa ese ia la fo ia on mai lava le unu moenga le vane ino o latou o loa vane matulanga whapena ma 99 whaingo nei mea la langa la Haiti ia tilo nga ia tatou malo ese mavala aulia ia la ia le aso ia se ia o lava ina tapunia le tatou pokalame mantua whapena fo ila le ata o le aso lulu fa solo atua i lava i le aso tofi ai pe ia o lo le asfala ile ia wa suia lo va inga le wa mai tatou manufasia tunu viri ia mfatau fa pena se ia o le po ia o tau alunga le tatou fashion show lenga fa ali ia tatou la ese Samoa ia wa au le pe ona ia ile nei vai tau i fai valo filima fo elvaenga ia fai tatou fale ofu ia nga lua ko ele mala sko nga ia mata puni ai lo ta le valu
my lord case. O atai me tapunia i le solua so lulu ma le stofi. O le asolua ia e tapuni i le valu le pou. Okay. Ia ai o atu le asolulu whaapena foi. Wanganga le safala i le e selo na aso tapuni o le sefulu o le tatou whaalinga o la eima lava ia. Ua mana ia foi le sauna mai so ano. E whamanato atu pia ia tatou ia e mo vendas. Tatou ia tapena tatou marketi. Ina ia siaki lelei mana e foi a fai lelei se checklist o au tapenanga ia mai malo fou mantua pen fa manato o mea ma fa faina loka pe I ona o lai ai tato security se 24 hours ai pe tato mea la iti pe o mea ia tu I containers ma faina si e fa mole ave le fale ke le lo ale sa ole anga le anga ave alo o ia pe tato security si ia ala foi no fa te vai so checklist e make sure o lo ato atoa umau tapenanga langa la utavale to la malo fo to uma to tapena tonum fa pena ia mava ayale time management nei time o ngolela a tumtumulunga tato a wala I feo inga sekilele o ala mi time te ala ai e mafa manatu tu lava ia le time nei mato I fa ali le tato customer service e au nai matau tua tato malo fenga solo ai matato watu ia o le titulanga mata ina le tau mau atu ia so lava ia mai ai le sunga fu aso lua tau le stona ia I fa fifianga to le siva nga tau na no inga lo te faila fa tau e te tau sami ma tau mafai o to e fa fifia o e fa fifianga ese tau le ia ia nga ka ua I lava e mana ia fo famna tu mai aso alo ia fa pena fo to fa manato tato au fa fia ina ia no fo tai tu langa ia mafsota I mai lava tato officer pe ni me fa fina ngaloina pe o tato aso lua na te tala loa ia pe a le taimel tatou opening o le nei wha moe I o tatou au siva mai le au talavou wale e whakasa whale wha e whapea fo tatou e whakasa mai vailoa tai tatou au siva whaale anga nuule na ia te tala loa ia tatou pokalame le aso lua ia alna ua umana longolongo po ia li ia tu lava ia isi au siva tai to tasi ma isi e whakasa ma au lotu na e whafia ia au wa lava le nei wha moe mana ia malo whaftai tele tapu soa se vanganawa I se si vahenga o pa umai Talanoaga e taunto e whamanatu I le mamalo le atunu o wa e peo le mai tau atu tasi le avanoa watu o ili whanau wa le tu ua onga ia mai se hanga I toi mamalo le atunu o wa le tele na ita ua o le tele vahenga o le awhai ili fono ia e mana o mia I mo meu accreditation fo ia e arufua e se kupe ko ngia pau asi vaenga so alo pau ia mana e foi o time leo on kaka isi vaenga I fana wit e ai man no fanga fapitoa e no fausi e tono loto amalo fo ia mai ia la pepe mea mai sita mai tila I tinga wa e fiwe vai e fata alo ai I vaenga ia I talonga ese peo ko ese ki mai Bruno vaenga ka alo mbele malo taru to e whaira I le asunga fua masalo o atu le asunga fua ua mai neisi vaenga ia ese o le taru wha moe ia mole no si le fia le tato o tunu whaftai lava so alo ia tato au fai pisinisi lava pele on sa I tapena pena ia tato o loa mai alo tato taringa malo ia kako koe whakarikali foi la ia le manu ia ole fa manu ia ina hai tatou e malo lava le on sai whaftai so alo ma le malo le ofisa mo le tatou wha moe ia manu ia lava singa ole nei foi yaso alo whaftai tapu soa senele mai vaenga le business hub pe ona il Talanoaga le tai au nei e wha te tau tapinanga telele o le tatou tukom trade village le awhai ai malu fou ia ile asoluanga ile astonai o le vai so fou